لەلایەکی دیکەشەوە یانەی لاوانی زێرەڤانی نەیتوانی برنەوە بەسەر لاوانی شێروانی میوانیدا تۆمار بکەوە بە گۆڵێک بۆ هەر لایەکیان بەرامبەر بوون. احتیاریا ناسناوی دا تیم لاوین زێرەڤانی پێشوازی لیانا شێروانە کرد و چاوین ویل سەرسەخالên yariyên hejbûb destbeyînana nasnavê vî werziyê xola Tapapeya Kurdistanê ya Lawan. Nîvayekê de herzî zêrevanî hat etyariyê da û li xuleka şeşebreka yarîkerê xwe Fazil Zekî şiya golayekê tomar kir. Givaştina lawên zêrevanî li ser gola beramberiya diyar bû. Ev ê çendê jî lawaziyê xiste hêla berabaniya yana Şêrwane. Herçend yana zêrevanî kontrola yariyê kirbû û çendîn delîvên golkirinê jî bû durust bûn, lê neşiya mifay jê bibînît. Yana Şêrwane jî li xulekên du mahiyê pireka yarîkerê xwe Şakar Mihemed şiya gola wekeviyê tomar kir û ev nîve wekeviya her du yana bi du mayîk hat. Nîva duê de her du tîma hemû şiyanên xwe xistine gorapanê da û yariyeka xweşhatekirin û delîvên golkirinê jî durust bûn. Lêşegerê lezkirinê û kêmterkîziyê mifajiyê hate wergirtin. Zêrevanî pêtivî bi golekê heye da ku bişit nasnavê vî werzî dest xwe vebînît. Lê demê durust û zêdekiriyê yariyê wekeviya her du tîma bi golekê bi du mayîk hat û yarîkerên zêrevanî jî hemû tiştek kir bi tinê gol nebît. Ama xweş dest pê em mezix sert kir. Me gola ewil jî em şiyan timar kein piştîngê keşû hewa nehan dewarî kar bû sehame jî nehan dewarî kar bû digelme pişiyan berdewamiyê bideyne ser yarîgehê. Me delî vegelek dibirin û me hücumî jî dikir serwa me gelek firsa jî dest dan ez muwafık nebûn. Heke me gelek me hücumî ser lعبê dikir. بۆ پێی کە زێرەڤانی لە پێشەوە بوو ئێمەش لە مرکزی تقریبا نوێم بووین ئەگەر بمان برداتەوە بۆ زیاتر پێشەکەوتین یاریەکە ڕاست بۆ زێرەڤانی گرنگ بوو بەڵام بۆ ئێمەش تا ڕادەیە بۆ لە مرکزی پێشەکەوتین بەڵام ئیترەوە بوو یاریەکە بە یەکسان و کۆتایی هاتوو من دەستخۆشی لە هەردوو لاکەم و دیوای دەستخۆشی لە یاریزانەکانەکەم توانیان لە دووادایی خولەکەیە کەعلم کێبڕکێ بکەن بەڕاستی ئەوایە لە پێشترمان کرا ئێمە ئێستا لە پێشترەوە بووین بەڵامی تر ئەمە تۆپی پێیە نەتیجە هەر جاری بلایە کەشکێتەوە سواز بەخوای مستەنەتیجەمان زۆر باش بوو ئێمە ماینەوە لە دەوری خولی کوردستان و بۆ پێشتریش ڕۆیشتن ئینشاءالله بتوانین بۆ ساڵی داهاتوو تیمی باشتر بەدەست بێنین ئینشاءالله. Evî encamî yana zêrevanî paş ve hate rêza duêt lîsta xula Kurdistanê ya Tapapeya Lawan da 24 xala û nasnavê xulêj dest da. Yana Şêrwane jî nasnavê vî werzî pêşkêş yana Pêşmergeya Hewlêrê kir ya ku şiya 5 golên paqij lawên helo bibet. Amed Birîfkanî, Kenala Osmaniyê Peyam, Duhok.